Botlhokotsebe jono jaanong ke tlhoba boroko mo bakgweetsing. Disenyi di dirisa ditshipi tse di mebitlwa go tlhaba dijanaga tsa bakgweetsi, mme bangwe ba kulupiwa ka maje go ba emisa le go ba tseela ditsa bone. Mokgweetsi wa ditekisi wa kwa Letlhabile o ne a bolawa mo kgweding e e fetileng fa tekisi ya gagwe e sena go tlhabiwa ka ditshipi tseo. Mapodisa a nke a tseng matsapa kgose re tlo latlhegelwa, e ka se nne rona fela. Ba bangwe ba nna lucky ga ba ba bolae ba ba tseela dilo fela, nna re lositse re latlhegetswe, dipelo tsa rona di hutsafetse le bjanong. Mo di-taxing bo ramile thata because of go affecta go community ga rona ga batho, go rwala ga rona ga batho. Driver tsa rona di sa kgona go chase bosigo pila, then that thing it tlo affecta economy thata. Mo mafelong a beke a fetileng go begilwe ditiragalo di feta 8 mo mmileng wa R513 magareng ga Camille Drift le Cullinan. Go begwa fa mokgweetsi a na salwa morago ka sejanaga fa sena go tlhabiwa. This was the first reported incident where a victim was followed by a vehicle after being spiked. As a community, we will not allow these criminals to impede on our freedom, and will work with the authorities and other stakeholders to do whatever it takes to stop these criminals. Mafelo ao a tlhomamisitsweng a le kotsi ke mmila mogolo wa N4 wa Pretoria le Emalahleni, mmila wa N4 o yang kwa Brits le N1. Go le jalo mapodisi a re go tsereganya ga bone jaanong go na le dikuno. And le ba bang ba selra ba tshwara le ga jaanong ba santsene ba le ka mo tronkong. We are happy about that, and we will continue re implement the plan eo ya rena eo until re kry le ba bang ba ile re a ba tshware ka se sebaka. Bakgweetsi ba rotloeditswe go nna malalalaotswe le go tila go gata sengwe le sengwe mo mmileng le fa e ka nna botlolo. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria.